Sasa wanatoa mbao. Si ilikuwa shule kama mimi. Sasa hizi mbao walichukuliwa au wazee wakaniambiaje? Wakaniambia tuangalie kama kuna mtu hao jamaa nini? Rĩu kamwana kangĩ nĩ karokĩte ira karatwĩra karutaga wĩra na thigari cia uniform atĩ nĩ kamu GSU ekĩrĩte uniform cia thigari. Rĩu atwĩra arutaga tũtinagĩtindanĩra. Ũmũthĩ nĩrĩo mũtumia ũyũ twĩ nake okire atũmana thigari cia Molo cioka ona ihenya mũno rĩrĩa augire hena mwanake wĩkĩrĩte uniform cia thigari arauga nĩ mũthigari. Tumefurahia vile wananchi wanatupatia habari kulingana na hii wezi wenye wanaibia watu hapa na area yoyote ya Molo, na tunahimiza hawa waendelee kutupatia habari zaidi, tuweke hii watu na wa-identify na tuwashike na tuwaweke ndani, ndio Molo iwe peaceful vile inatakikana. Kitu tulikuja kugundua, hii watu walikuwa pia wanafanya ukora. Unakuta wanatembea hao wenyewe na wanahusisha na askari.